Biyag, tita. Di mo matmayamlay. Saan ka mo't ngamin anak ka pa sa iti board exam kaanakan? Uwan nga rod, auntie. Mabalin mo pa'y matkit diti ag examen manan. Uwan to, auntie. Agpasada ak pa lang. Ala ano sam nga ipasada tilugan ko? Agyaman ak, auntie. Kahit makipakpakaasya ko ma. Ano mabalin? Dito ipailabalayo ti pagnaadan ti kabsat ko aniweng. Bayat ti panagadal na. Ay katwan saan a problema dayta? Iso pa'y ti pagabang na. Iso nga ayabam dito yan. Tapno saan kayon nga gastos iti pagabang di atim. Jakon ipaabang ti may sa akwarto, taison ti pagnaadan nyo nga agkabsat. Mayat ijay tabukod yu ti CR, kan adabasit kusina na. Agyaman ak, auntie. Saya atam tag-eskwela, weng. Tada ti kabsat mo amang tulong kan ka. Uwan, auntie. Nasingpat ni manong mo. Isungak singsingpat kamat. Di ka pa'y lamakin inaram. Uwan, auntie. Kaasi mo at nagiti dadakkalyo. Iso nga agadal ka na imbag, weng. Bangus lang ang tigatangak asidami ti kabsat ko. Makasidsidak ngamin iti sinigang nga bangus. Siya kunti... ha? Dito yan. Ay, antay pitaka ko ngay. Sus, awan mo ito iti bulsak. Nagluko na. Jakmat na puton ti panagpukaw ti walit kon. Apay ngay. Jakmat narit na nga danang kaut iti bulsak. Wano, narigrag ko mata. Ay sus, agsubliak iti nagkapak itay. Mga no jakmat na ibulsa na imbag at narigrag. Ala, sayang di pitakam amanong. Huwag nga rod. Talaga dya ako nasarakan pa eh. Nagsubliak iti nagkapak. Barang ko na no narigrag ko. Kat makitak matlaang. Ngam awan. Ay, sayang. Manot karga na ngay. 5,000 ti karga ti wallet ko. Sapay kakapatag ti IDs akarga na dayjay. Naimbaglakid din. Tada iti banger abulsak ti lisensyak ngagman maneho. Ay, naimbag nga rod atin lasin mo ti lisensya, manong. Tanuawan day ta lisensyam. Saan kan ama kapasada? Huwag nga rod. Naimbaglakid din. Hanggang mampanunutok ti wallet ko. Agkakapatag abanag ti linawon dayjay. Sa nabali ko man ti kwarta. Basta may subli ko matipitakak. Ngam, sigurado ka na snatch dayjay, manong? Diyak mo. Diyak masigurado. Tadyak mo't narik na apulos. Ngam atapag ang naragrag ko tipitakak. Diyak mo, ading ko. Mga asawa kang aminad! Tapno at naparahin kami ti kwarta, Bricks! Ay, bayampay la dayta. Asa-asawa dita. Ubingak pa ititawan ko at 29, manong. Jesus, anyong ubeng! Lumakay ti kastatawan mo, Ray! Sumapol ka ni ti asawahan! Sakalat awan asawa nan kada tayo nga kakadwa. Palamig! Nakadwa ako ni ti putot. Ang sika. Awan pa'y uray may sa. Unto ka di. Ay, intaman langan. Tapno makaaduta iti mapasadaan. Naimbag tadakan, manong. Adda ni manang milita. Ururayan na ka. Addan sa kanon napatag nga ibaganakan ka. Anya, sige. Rumuarak mo't lang. Tadapay gayam inagatangan. Kan ibagam amarabyanak nga agawid Ala ni manong. Kasaritan pa ni manang milita Sanan. Basta ibagam tibilin ko. Sige. Adapay papanak. Oh, anyat isisima mo Sika manong. Takrot kamot. Takrot nga? Anya dita sasaw? Takrot kay ti babae. Kita man ti naramid mo. Intarayam ni manang milita. Sika talaga. Ay, amang ano tila imbagbagam kung kuha na Iswa ka na yun mo nga umay. Wus, di ka man manong. Amok, mabain ka laeng. Napintas mat ni manang milita. Maistrapay. Kan agkatawanan kayo. Isong agbagay kayo launay, manong. Agtal na ka man dita. Awan pa iti panunot ko da ita abanag. Kan pangasim
Saan atila ibagbagam ka ni Milita, weng? Amo ka mabain ka laeng. No kayat mo, tulungan kang agaram, Manong. Igtal na ka. Ti panagadal mo tinto na rin. Ala, ingkagrepason iti leksyon mo. Saya atam ki di ti agadal. Tadapay panggadak ita. Gundawayam ti kinaadda trabahok. Agyaman nakmanin, Manong, ha? No awan ka la siguro amang tultulong kanyak. Jaklamon. Amangan no asawa mo itong tibagsak ko. Isungarod nga agadal ka na imbag. Tanay, bakit kan lakayan dagiti dadakkel ta? Masya nakadakwadan. Iso asya kung timang tulong kan ka. Sino nga taday ta? Mabit lang. Umayan. Naimbag nga oras mo, Manong. Ah? Sika ka din ni Manong Briggs. Wen, siyak. Sino kayo, ading? Ken apay nga maamunak. Siyak ni Jonalyn, Manong. Talaga gayam ang nagtaar ka? Nakarkaro pa'y gayam ti kinataar mo iti personal. Nakalanad ngamin dito ID ti address kanagan mo. Iso asinapol kun Ha? Ne, kukwak man ngagpaiso day ta ay dingig igamama, ding. Nangalaam? Napidot ko, Manong. Pati dayto wallet mo ka di dayto Wen, kukwak day ta wallet. Napidot ko dayto apita ka iji tiyandaan, Manong. Iso nga atoy. Isublikon kan ka. Jakon impan iti istasyon ti radyo. Takayat ko ayawat kan kay ti personal. Iso nga inkarigatak asinapol ti adresyo, Manong. Anya, ay, umunag ka pa, ading. Agyamanak, Manong. Manong, papanam ka di manan. Agsara kami ka ni Jonalyn ita, ading. Ang mga numarabyanak nga agawid. Mangan kanton, wen? Kasta ka di. Manong, madamag ko man laeng. Agayat ka ka din iti dayjay a babae. No, iba ka kawen. Kaya't mo ka din ni Jonalyn na para kanya, ading ko. Agkat adakan ka na ita No asino ti kayat mo, isumutan ti kayat kong agbalin nga ipag. Agyaman na ka, ading, Sapay la ko mga rod. Taaklunan na ko ni Jonalyn. Ay ayatan ka, Matt Briggs. Agpaiso, Jonalyn. Juan, I love you so much. Agyamanak. Pinaragsak na kitikas taunay. Agkasarta nga ruten, Kuha. Uwan. Talaga nga'y kasarkan, Jonalyn. Ang saan ko mga ita, tagad-adal pa lang tikabsat ko. Siyak ngamin timang papaadal kan ko na. Ang hindi kagdanag, taumadanin ti panagturpos tikabsat ko iti koleyo. Sige, maawatan ka, Briggs. Basta ikarim adinak tulog ko, na. Ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek. Di kanto isukat iti ure asino. Kat ikalay sa kanto. Ading, kadwak tinubyak. Ha? Hello, Weng. Kumusta kan? Nasaya at madmanang. Ala, sumrag kayo. Kamay kan, Jonalyn. Yung nagtandag iti gargaret mo. Asino diyan sangpot mo a babae, Briggs? Taman pa'y ang nagisangpot ka iti babae. Napintas mo. Kuanti, nobyak. Anya, kat kasanon ni Melita. Ha? Ne, awan mo tinagkinaawatan mi ka ni Milita, anti. Iso nga rod ti kayat ko nga asawaam. Naimbag ni Melita, tamok tinagtaudan na a pamilya. Nasingpet ti Pulita. Napintas mata. Anya pa'y lati sa pulam kan ko, ana. Ni Jonalyn ti ay ayatek, anti. Ni Melita ti maibagay kan ka. Sapay madlaw ko nga gusto mad kan ka. Sayang ni Melita no paluspusam. Basta ni Jonalyn ti ay ayatek, anti. Jak ay ayatan ni Milita. Manong, apay adi matla agawi din tin sangpot mo a babae. Agnadan iti dagusta, ading. Di nan samot kaya ti pumanawin. Anya?
Apay nga isumot ng tinang isang patitibagi na dito'y dagusta. Awan ka di delikadesa na. Ala. Bay amon. Total, ay ayatag tinobyak. Ikasar kon to. Makalpas ka iti panagadal mo. Agpada kami kanya anti Manong. Saan mi akayat day dya babaya para ken ka. Diyak man amo ngam kasla dayo tiriknak ken ko na. As-asidag tiriknak ni Manang Milita. Pangasi maweng. Di mon ulitin ti kasta ngayong bagam. Respetuang kumamot ni Jonalyn. Tagbalin to nga ipag mon. Nalipatam samatan nga adda utang ko na imbaga nakam kan ko na. Insubli na tinapidot na awalit ko. Amumat nga kakapatag abanag tilinaon ti pitakak sana ya. No kasta? Subsubadam day tanga inaramid na babaan ti panangaram mo kan ko na Manong. Sana day tati rason. Tatalaga nga gayata kon ka ni Jonalyn. Nalamit, day jay ti wagas. Tapno agsabat ti dalan mi. Naglukong day jay nga snatcher. Matiliw la ko managita nga utta ti kagimungan. Oh my God, Briggs! Umadayo ta dito yan! Jonalyn, adda ka dito plaza? Wan, ala, agawit nan, darasam, oh my God! Asino ti kinabutang mo di plaza itay? Kwa, adda ngamin sinipdutan da ita iti plaza, iso nagbutang nga. Ha? Adda ngamin ang trumak iti kakasta. Napadasak ngamin tinasipdutan iti. Kat tinutukan dak iti patadam. Anya? Ala, maturok takitin. Di mon ipalagip tinapasamak itay. Tamangan no agtibayo akmanan. Wala, maturog ta. Kasangay mo inton bigat, Briggs. Anya ti kayat mo alutwak apag sasangwan tayo. Saan ka nga agbanog? Rumuar tayo inton bigat. Tayo jayan ruar ti pang selebraran tayo iti kasangay ko. Masadot ang karumor. Ni, italang mo day ta. Kadwata mo ti kamsat ko. Da kayo latan ti rumor no kayat yo. Masadot ang i-take out ang daktulaan. Sana. Basta rumuar tayo iti malam. Tagpasada ak pa iti agsapa, ha? Sige, makaamo ka nga rod. Ngamjak kayat ti agbayag iti ruar. Apaman amalpas tayo amangan. Agawit tayo kumaadagusan, Briggs. O sige. Sikat ti matungpal, honey. Aduti in order tayo amakan. Iso nga ibusan tayo amin da gitoy, ha? Wan day talagayam. Waiter, ada ka di pa yung bakante alamisaan? Buludok man ti kalugong mo, Briggs. Ang kalugong mo, ti kalugong ko. Iso nga may inikat ko, tamangan tayo. Ang nagkalugong kamutayan, saka nagdumog. Ikataman day ta. Iyag mo ti kalugong. Nakita na kon. Asino? Aha, nasarakan ka ba't langan, Laika? Ti ko na may lumangan na. Ni, asino ti kasarsaritan, Pards? Tayta, babae. Apay, asino to'y kanmo malalaki, Laika? Pards, mga no nagkamali ka iti nasitgan. Jonalyn tinagan ti asawak. Saan alay ka? Asawa gaya, ma. Anya, Jonalyn. Agraraman. Ala, tumakder ka ditan, Laika. Sumurot ka kanyak. Bilangan ka. Amumon ti mapasamak no di kag tungpal kanyak. Maysa! Pards, di ka kumamit agkasta. Di ka magkibibiyang ditoy. Tamang ano pati sikak at iraman ko. Alan, Laika. Sumurot kan kanyak. Tarasam. Uwan po. Sige, sumurutakan ka. Ala, pumanaw nga rodan dito eh. Sorry, Briggs. Agsubli ako to. Urayan ak, Briggs. Manong, rabiin. Di ka kadipay maturog. Diyak makaturog ading. Maturog kalatan. Panawanak ditoy. Amok, Manong. Pampanunutan mo ti maipapan ka ni Manang Jonalyn. Urayak ni Jonalyn. Tamangan madamdamalaan kat sumangpatan day jay. Di ka kadin na upay iti na imatangam itay. Di mo mapanunot. Asawa na lakit di day jay alalaki. Di mo makontak ti cellphone na saan ka di? Unattendedan. Ading ko. Manong, di mo namnamaan ti panagsubli ni Manang Jonalyn. Inalilaw na kalaang day jay.
Adamad kayam nobyo wano asawa na. Nga maapay anak relasyon pa ilakan ka. Uday matan. Ading ko. Pastragan na kumadagos, Briggs. Jonalyn, agyaman nakta si Mangpet ka na. Ang apay kaslada kabutang mo. Sinurot nak ni Paul. Diyak amuno na si putan na dito'y tinagturong Anya, apay. Sino nga minday di Apol? Sorry, Briggs. No naglimadakan ka. Live-in partner ko ni Paul. Anya, Ngam kayat ko na sinaan ni Paul. Nauma akon iti ugali na. Basit labidot ko. Kamilan na kadagos. apay alinukunak. Impay ko ti amin apa nagtalagkukan ka. Ngam apay nga inulbudan nak. Pakawanan na ko mga Briggs. Nagkasar kayo ka di tiday siya lalaki. Saan? Ngam sinaakon. Tasikan ti pakitan na ak. Nagalas ti ugali na iya tao. Si kalangan ti makatulong kanyak. Tapno masinaakon na iya tao. Manipdot na iya Paul. Iso tinang isuro kanyak ngagsipdot. Ha? Kasta ti trabaho na. Manipod pa ini. Kinapudno na. Iso tinang sipdot iti insublik apitakam. Anya, Tulungan nak. Tay darum taday ya tao. Tapno saan ako nabirukan. Idarum taga po iti panang sipdot na iti pitakam. Siyak tagbalin a witness iti dayta. ada ka din anak yung tiday siya lalaki. Adan, taludan. Ngam awan kada kami. Adda kada giti dadakkel mi. Brick, sikati kayat ko apakidennaan. Diyak kayatin na niya, Paul. Nauma akon ken ko na. Alam amin na nagargarit mo, tapumanaw kan. Di na ka din ay-ayatan. Nakasagana akong agbalbaliw. Basta uwaten nakmanan. Lading itek. Ngamjak pulos inarapahap tinagulo, wenno nariribok a pamilya. Di ta mabalin nga ituloy ti ayan ayat ta. Mangriribok lakit di day Japol. Di na ta sardengan. Iso lading itek. Aklunak. Inayat kay Diyos to. Ang lipate kong day tarik nak. Kan lipate nak matan Jonalyn. Ala, di kan kayat asermunan ka anakan. Tadyak kayat adagdagan ti sakit ti barukong mo, gapo iti pagdaldalanam ita. Ante, Basta ti makunakan ka, kat maraksa ka nak, tanailisi ka iti mabalin apakaisag makam. Nagtalag ka ngamin adagos iti saan mo unay nga amaam mo a tao. Nga mala, saan aday ta ti pagpatinggaan ti amin. Saan ani Jonalyn ti naituding aparakan ka. Urayom ti itad ti apo aparakan ka kaanakan. Ta sigurado nga adayo ana saysaya at ababai ti ipainakan ka. Daytay talaga ang maibagay iti kinasingpot mo abaro. Titad ti Diyos akaparagpag mo kaanakan. Wanante, sa anak matkidi nga agganat ang mga asawa. Pagimbagak pa iti sugat nga impalakam day jay ababay kanyak. Wan, kasta ti rumpang. Aglabas tumatla ang dayta pagdaldalan am ita kaanakan. Manong, nabuyam din niyo si TV? Nga niya, Weng. Dama ng Jonalyn kanta asawa na. Natiliw dan. Kat nakabalod dan. Ha? Saan lagayam nga isnatsyar dagi at tao? Holdapper kan kidnapper dapay. Anya? Ay na, naimaglakid din tanailisi kay ti dayja babae. Tano saan? Ang mga nairamraman kay ti rinuker nga ramid da. Nakalpas ka niti panagadal mo, ading ko. Uwan manong, katga po amin day taken ka. Iso nakaturpusak. Agyaman akmanan. Agyaman mata. Tadi mo pinay ti arapap ko para kan ka, ading ko. Itatan nakaturpusak kon. Mabalin mo man ng tagara, manong. Anya? Ni Manang Milita. Balasang pay. Ah? Kan awan pa'y nobyo na.
Armam kit din, tapno makaasawa kan. Anda nga tamot lang namakan ko, ana. Ay sus, 101% nga da. Maminsan lang armam day jay, siguradong aklunan na ka nadagos. Anya? Ala. Armag to, hinton maka-applyak iti trabaho. Ha? Anya man na natrabaho, Manong. Nabit lang, ha? Oh, kita am dito pagiwarnak. Oh, Ha? Ala, nagandag iti board passers na gito ya. Ha? At danagan mo dito Manong. Nakapasa ka. No kasta, nag-take ka manan iti board exam? uwe na din ko. Ang jak imbagbaga. Tapno saan na nakababay no jak manen makapasa. Ang naayat ti Diyos. Ta nakapasa ako. Ay na, kablaawan ka Manong. Maragsakan na kunay para kan ka. Agyaman na ading ko. Saan nga iti agnanayon kat saam tilak amam. Dumteng tulat ta ti panawan aragsak kan baligi tinanamam. Bueno gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan God bless iti tunggal maysa.